Ole, hei puvana hianin special report thar nga inom deuh mai Lengpui Airport engtin nge ti ngan Chief Minister Pu Lalduhoma nena anin kom na hi a YouTube channel ada ani. Heta tang hianin thutoite pakhat react du kanaya a interview wakhi darkar khatle minute som pareta sayani a zawai khian ka react don lawa apoi mo ka tilai pakhathi ka react anga a full interview in endu chonin puvana YouTube channel a video link hi ka video description aka danga chumikal tlang chuanin a full interview hi in lo endon ania mase hemika react tur hi chu apoi mo ka ti hi ka react ve don ani emponi se ka react than tak mai in tan chan chin thalo mom deu zo stream app hi Android mobile application mizo tong nge ya movie en na ania animation serial ke drama Bollywood Hollywood Thai engkim mizo tong a lelin savek en theina Android mobile application ani olsam takin Google Play Store ateng na download theya Android Smart TV ya zo stream app hi aman thei bok ani zo stream app hi Mizorama chuanin subscription le pay-per-view platform in kop ma saberania zo stream app a hianin kan subscribe na man mil zelin account te po in share thei ani chuti rualin account hianin limit chin ania thiante subscribe sa arin ve theilo na like takha mizo film industry tan mason na thlen tu ani ve thei tlet ani zo stream app mangai hianin mizo tong nge in movie in lo en ve donia comment section a khwanin zo stream app download na tur link le engmo harsat na towa va contact na tur phone number ganda lang ang le tuna Lengpui Airport hi engtin nge Indian Air Force kuta lo omta ang se chu Mizoram sarkar nen engtin nge an thuneina an insem don ti ang chi te khami kha hemi bi ka hi chonin kan ri kang chen kha thianin ngai dan ang thau hianin ngai dan an nei ka sia ni ani china ka soita kang khan virtual meeting director level itimayang executive director level anita AI chairman level em polani lo ani mo so chung kan be dong ta ani pon khata han ai chung zo de khan kalin heta kan balu chil tur ni don lom ni nang me upo i thok chok tur ni don lom mi tie be don ngot mai chu a fel don em moni le puvana he interview thiam khop maya journalist kan tianga he chuanin ani he chu ta top level category he na omani ama hi chumo zo na zo dan kha zo thiam khop mai an chief minister in engtin nge chan an mai hai tu na kha kan nei an policy hi ni to lo enga hi chuan min an policy ni to lo noi chuan in ti hian om ja nei lo tuna po anin huam na chin chu kan ria a thlonin min pe vek ro kan en kolanga along na zong kan nei ve kang tui in la tu mang eng in la tu mang security in la tu mang min tiani chu ti lo kan pe mayang khatiang ringot chuan kan phal bik lo ani chu ti lai ka ra chuan an offer ang khachuna thelo khatiang ang bak chuan tu man nor kal karing lo tin khatiang chuan kan theilo chu ti lai a asira adu dang kan mu rek ani chu Indian Air Force stand ta he ka chief minister khian in chiang takin AAI Airport Authority of India hena Mizoram ina airport kan ni chun Lengpui Airport lan arim lo na chan kha chiang fek fokin tuna kan reaction ma chi khanin aron soilang to ani kha chu apoin ron siam ho kha chu a velit hlom ngang mai han hial viawe mo han soima me mo han la koi tral tum poin ti ngai na om lo khami tak kha chu chonin kan hre tur poi mo deu chu sarkar masa congress le MNF te pokhanin airport hi AAI le IAF kuta hianin hlan an lo tum to bokani MNF in AAI kuta ka hret so lo chuan congress in IAF khamite khania ka hretwal mai the to na ka soikha full interview kha in en chonin thremayang khatiang kha ani chonin thil pakhat mak le deu chu sarkar ma sa te pona ti an lo tum to tuna ZPM ina anina man lo lak to nan ron chun zo makha nge election an nai wang nge an ron thar tho na samaya kami khachuril ro khachonin om lo thei lo wani ta chuan kan working committee te anan indora tunain a draft an nei to ni a draft MOU chu ta chuan kan pilon en lo pumpui kwan kan in trom don ani aram khu kan in sem don ani aran way atanga le lam zong terminal building lo lam zong aram duai lam zong khoi tiang khu hi Lengpui Airport chuni tang se a runway atanga
he lam zong he lam zong hi ni don ani mel tro IAF ku ta tur chu ma se a runway pera hi ril ro chon om ve deu IAF ku ta han hlan top mai chu hi ti dan om lom mon le ti chu ril ro chon om ve ni an nin an changa chu amman kan chu nga an le yang a lein chu ringot po chu kan thalel ve ni aman kha ten ram ma mobile kan nei ni chuan a khui si suna min buai puyanga aman kan pe vekang antibok an ni chuan ten a security hi kan area chin security chu ke manin kan in tu manga in area chin chu in tu mang antia khami an chan lam zong bak tu na terminal building kan ti airport a kan zuk kala passenger kan lu chuan na zong thlona treng kan kalna khung lam zong parking area eng kim khu anga in kan kuta la om don ani khalai kha poi mo khap mai khalai te khamo IAF te den insem dan tu lai ka Indian Air Force ka an deal don lo ke mani tho yani min la deal don ni kan insem ta ni chu tiang chuan a terminal building le helam zong song kha kenin kan chang ve anga ta chuan a security po ke mani chan ve a kan en kolanga chu ba ka chuan apia son parallel runway kan siam sakang chu kan siam ang an tiani chuan parallel runway kan nei chuan khu aya tha khu aya lian khu aya thui runway kan nei beldon ti na lo ni a tin tu na om sa po khu kan upgrade vekanga antia tu na kan nei khu PCN number somthum parukania somthum paruka chuan thona rit atum thailo renga tin tlema thona lian de an ron tum ve poin a seat an ti full do lova khami seat all ai kha ticket kha an sem ruala kan thona chuan bel rala a to pa kha khang teng te kha poi mo thil ho te mi pui te na kan va hriat lo ai thil ho te ang lang si poi mo deu ang kha interview hi hianin ngai thak tur om chom li te ang te an bel ral thina ni chu tuar tu chu mi pui kan dia engwange kan ti chuan kan runway pan wang ni tani chu an ni chuanin he ta du tu samin thona lian ang kim om thene turin kan siam sakang chu an ti ta boka kha lu tak mai alo nia tin ILS khu khu hey khobu chian nei ti mai ang khu anep lu tu kan ni kan nei instrumental landing system chu ma sin deu chuan an trum thailo ani maya khung ta khu a thachi kan wanga an tian tin a hlok na kha kan chan chunga hlok na chu a sen so nen a hlok na kan changang in chan chung terminal ami po a sen so in tu manga a hlok na po in e veang min ti ni ti chuan tu na kan han ngai tu da na hi chuan khatiang capital investment tel lo chuan in kan lep ve tan to ni kan lep an tian ti he dikani a capital investment tel lo chuan kan lep ve ti chuan khami kan lep mang khan kan airport te po kan la upgrade ve thei zelanga kilai takhi midang ten engtin mani an ron ti le theina lai ma chan chu hle pa om to tho chuanin khami le mang khanin airport kha sustain thei mai lo em ni midang kuta hlan lawin tipol te po kha la ron ong thei thawania ma sai kha chu ke ni thu ni to lo wa no lo comment a kha chu an thei ve ma sai kan thu lo wa chuan IAF na offer an ron siam hi kan sarkar tan po hianin nara harveng anganiang Airport Authority of India kha chuanin hei himin perfecanga chuanin ke manin thu kan nei pum hlu manga amaro chu security te staff te electric tui zong in tum vek thunganga chuan nakina thal kan du le huna po engma soiboi theilawang khakhania AAI hoina anron enge a proposal anron nei veang rang deu chamo ma se AAI nena hante khin phe chuan IAF ina hitianga offer anron siamang hi chu Mizoram tan chuanin a thadon lutuka airport khi airport khwanin ma ason mai pialama school le hospital din tepo anin huam nge a an tile du tak menga an mani chuanin an thu soin an rin om ve thina khatiang kha ani ngai thazelang kan tia tin hospital thatak kan dinang an tia sikul thatak kan dinang anti boka chumi chu a chhor tur ber chu leng pui khuat khwan ni dik che chuanin
sikul tha nam do in tha ko ta kwan a in chop nai do na chung te po chu anzar kan zo do na chu tu na hianin khatiang ani lai khan che pang e du wa khit tiang deuh tluk ani lai hian enga tinge kan MNF unau te hianin double AI tho hi anlati kan congress unau te point double AI zong antia IAF zok hi dorang anlo ti diam to enga te tu hian double AI hi anon soi moi le tai ka khet hiam lo mo khalai kha ni tin ka soi kha ka soi so lo ni kha congress one in IAF antia MNF ho chon in AAI anti thong ani ka ngai to na ome me chu MNF in AAI kha an push ta lo nor tlang se ZPM hian Lengpui Airport hi AAI hnen a hlan ta se Lengpui Airport in Hmar asona hetianga an hlan hi an that pui ve ani chuanin MNF chuanin kan bul than emo ke mani na ma kan lo lak to na anti du mai anga kati karin dan me ni chumo ma sai khatia ga ni lawa ZPM in an mol pho pa chuanin MNF lam pan chon ZPM khan dem le rep thein rin ma khami puduoma ati MNF khan AAI en lati fo khatiang han tuna po offer MOU sign pui min tum dan reng le min lo don son dan kha alung oi thak lo box ye kha ti ve ni kha lai vel kha ni ni sela khalai kha in ruam man na oma chuan khumi air traffic control le runway khu air force ho kuta omang ti ni in ka ria khami ni chuan a runway le air traffic control kha an kuta chuan enge mo chang in an ni chuan an ngai poimo ber chu security ani don ani any chuan safety ani like civil flying reng chuan safety kha da poimo ber thina ta chuan in an mani khan engemaw chuan lamin a theilo ti ta se air traffic control khan kutani thlat chuan tuna kan soimam ang ringot dilo hen nakina hian harsat na thlengangem air force le civil mi te in ompol na in man pol na airport reng hi chu tianga chuan harsat na an lo to thina wangin than po hi thang chak theilo wani ti hi chin chang thiatena an soi tam takani tamo khalai kha enge ni ngai dan le khalai puwana na azo na zo ta kha azo tha ka ti khopa thil sensitive deu mi puite pona kan thriat ta na poimo le kan thriat ngei tur le tlang taka engma thup nei lo kan thriat tur poimo deu kha puwana hian he interview hen zo chat mai ni hemi zona acha na hi ka ngai thalenga chonin kan du to kang khata khan airport in air force in airport an lo nei to sa anwa mamona wang state sarkar te central te na indora civil airport ni tura in pantrom tura an siam om tani khata na ka chuan air force te ta lo ni to sania aram te point kim man lo nei to sania civil ho chu asira an bet to civil ho chu asira an bet nge ni mo nge na khatianga airport lo enclose masak civilian an trom awma keini nen te kin theini lo keini chu sarkar ta civil ta ni sa air force in min trom zok don ni chu wang na area po an insem thap an mo na wa trom tur kan chu ne tin isoile pakhat valid deu chu flight schedule ta hem pudo ma pohi affair ka tia isoi pakhathil valid deu chu atilet ngam puwanan he na atilet ngam flight schedule achan chu IAF khan in air traffic control le runway kha khabi chu ko thunei nan nei kha chuan boi thak ve det thei na kina mo kha taka kha pudo ma henaron isoile pakhat valid deu chu flight schedule chung chang isoya andu in a flight schedule te po anti dang lamang ti kha flight schedule hi Indian Air Force te na in trom na muna hian an kuta omani lo ti hi riat to DGCA noi omani ministry noi omani ministry akhans civil aviation kha a ministry dik tak anei tu zo kania
Air Force an local ve khan Defense Ministry na ron trauma ni an mi khwal zo ka ni chu wang chuan DGCA hi schedule zong siam tu ani a anin an du tu nen siam thailo airline te ne na siam ngai ni a airline passenger ron phur tu thlona nei tu company te nen a schedule hi chon siam tlang vek chu pong poti dang lam theni lo reng chu wang chuan kan airport po khuron ni sengin Air Force ho in a schedule and siam don lo DGCA in a schedule and siam don tina safety soi kha ha poi mo khop mai khami kha opposition tena mi pui thuak suk na an tactic vor ve de unin ka ria tu na pudo mana zo na ron chan ke mo soi do ham puwana kha a zot fu thei ka ti kha thil poi mo de zot chat me Air Force Airport chu a him lo bi ka Civil Airport chu a him bi ti kha chu thiloi om lo ning ka ria sarkarin thlatin lo a pek lai a sipai du lai te him na kha angai tha how lovang pakhat po thi se lu man ne na pe ka ngai chu wang chuan in thil hi kan source hi nang lo thina number of flights atanga te in thlona thlojin lama tanga te in Air Force thlona hi him beranga ini tu na yan chu wang in he lai civil nu now le lama a opposition member zong kan chuan na kha aya an mani sipai te chuan na tur him na an ngai tha thu hi om lo re rang hangi chu in bum na anin ka ria thiloi om nin ka hrilova o kami ne kana in relate de tho a him le him lo chung chang a khan pakhat kan zo bel lo kon changa chuan i soi zom zel tur ngai ta ila hei kan om na hi helai nge ni China nai tak mai ni a Burma sarkar ne China an in ling dan po enge mo chen te chu kan mu phak ve a helai hian India le China an in ngur lai te hian indo na hi ron thleng ta se khuti lai khu an target ma sa tur ani don tlat mai ni kha wang khan lengpui mai ni lo hian aizol pui tan po hian awa lo om mai om ve ti ngai dan ne an om boka enge ni hei hi I clear dan le airport hi aerodrome shrim hi union listen ya state listen lo state in thu kan nei lo ti report ila hi poi mo le don lut tok indo na lo thlen chuan Air Force Airport aniemo Civil Airport aniemo AI and coloniemo Adani and coloniemo atu and kolpo ni rose sarkarin indo na amamo chuan amang vek don tho hi chu adik emergency rig room thila chona ron mang do tho Lengpui Airport te hi a location hi afuang eng municipal chu om don ta se mo chu wan chonin pu do ma soi khi chu adik kati pui khop chu wangin Air Force local mi lo ma se kan indo chuan min man sak don tho kan thun reina ni lo chu ta chuan an target ani hrim ang Air Force ani wang ve wang lo ani lo chu mai ni lo kan rail content target don hi adik rail kong hi indo pui pakhat na pani na le khoi moni indo na athen hrim tu na te pokhan ni vek tho nge middle east te po indo te pokhan mo ram pakhat tena an infrastructure poi mo deu ang chi ral thuam an supply na kong ang chi te lei poi mo tak kha ang chi te kha le lampang te han ron ti chhe ron bom chhe na ni kan bridge ten target don kan vital installation te an target don chu chiang reng chu wang chuan Air Force ho khuan ron nei mi lo po ni seng kan indo ni chuan target pa sa tur so ni reframe achan chu India Air Force ten ron thum don tho ron mang don tho an ron tubanga ron in refuel nan te pon ron mang thei kha ni wang kha nin Lengpui Airport kha it's gonna be like a very strategic location mo khatiang vel kha ani don ta ani chu wang chuan tuna pu do ma soi kha ron digle ta chat mai ni khati zong kha hemi video chon kan ria kang soi to ang kha nin a interview shim mai dar ka khatle minute som pare ta nia tuna kha nin minute so matanga som pani som pathum vel chu kan ria kang ma se kan thu soi nen cho minute som pakwa vel ani ta a full line endu chuanin puwana YouTube channel a henin va enanga chuanin a en na tur link hi
ka video description a hianin ka pin don bok ani nangmani ta na azon buai ngai lo turin mo inova en nge yang nangmani pon anga inomania en ula nangmani po inin chhir lawang ti chuanin apoi mo bera chuan apoi mo bera chuan ti leila zo stream app hi Android mobile application ania mizo tong nge ya movie en ani animation ke drama serial Bollywood Hollywood Thai en kim mizo tong ale lin sa vek en theina mobile application ania Olsam takin Google Play Store na download theya Android Smart TV a zo stream app hi aman thei bok ani zo stream app hi mizorama chuan subscription le pay-per-view platform in kop ma sabberania zo stream app a hianin kan subscribe na man mil zelin account te po in share thei ani chuti rolin account hianin limit china nei ve a thiante subscribe sa kan varin theilo na lai takha mizo film industry tan masona thlen tu ani ve thei tlat ani zo stream app mangai hianin mizo tong ngein movie lo en la a download na tur link le engamo har sat na ito po a vabiak po thei mai na tur number comment section a khwanin kan pineo video le kan in hule theu don ya